Ni sambo lebih nakarangone. Gotal na nomuning gas ni buli Dr. T. Bakambula sarchuka ningo I Hawaii. Babi ni binakabike mni na nomni warong meni kuwa na nonda ulutanga na une. Na une. Na une na kena bakandewa baka Peritania na earthquake. Ni kuwa enda na vital na takatiko kina na dava saramanda na une. Nakabaka lebrangone na nomni bakaronga tiko mai lebsar na kanda bulida tiko membeleta na nonda bura na uli ni bono kama se na tabua se na volcano gosa na me bulida na ulutanga ni une. Nakaba lebrangone gwana tarun na doktoronga tiko bakawasama na dava saramanda na une. Na une ngorangone ngona ngone apa balakina ka bakabunan na bura mesanga ni tunde itu. Apa bala ndel ningele sono ngone nda bakela ni sasakure. Apa bala na buni kau sono ngone apa bala na bale. Atapa de bakabuna chingwana une. Gona kana apa bala seranga na ndel ningele kena bi kaiti ko na lama ningele. Sono ngona rangone endo rotangan ni 2 miniti na balabu ni kenan to sakure si apa bala na bura so ngone lebu daksara endo taraba ka lebu na banu ramba lebu na banu tara ni ngone to ada kenan na banu dari teman rada be ada tiko na lo meni banu kan sabuli de cuma na plate tectonics bikem ni na sasarabo tinu kumate ni video le tok ngona kona kakarong kona Pacific plate tanggo so ndana numati ko nangona raya apa bala kina na peletin ko baka bulut ko me apa bala na bura baka bulut ko kana sa sakure me baka na une tapi tano takatiko na bonondo sia makina ndo na peleti kina ndo tan peleti kongo na Australian plate bat kina Pacific plate na ken romali ngondo yado kina baka libu na une ni robisivi ndo na peleti kina ndo tan peleti letango bala kat New Zealand ngo taray tonga sarchuk ngayan di bat kebiti. Sana nguna ena taray kente sona une ena nonton bulat tiko na ngonongo. Kambimbi menda kilas ya manda ya tiko ena lo mani buru-buru. Iyan taray manda baka tabutu manda nang bulim-buli ni buru-buru. Sampai kabikem ni rangone ni sana reida se buli tango korni buli ngone wase-wase ni kena bindi-bindai na buru-buru. Enda babi ni binakabira na scientist kira na tonro ini merabari takabikenda di batung wana was-was di buru-buru. Wana inner core, outer core, lower mental, upper mental, wat kena crust. Wana ronga kena matanggali bos bango, wana numasar ni tambang. Rangone bena outer core, na bunongo ndo kuni kena bakali bidan na batu tali me bakataka na nickel, na iron, bat kena molten rock. So bikim ni sana kila na molten rock siya tiko kina volcano gosar nga na buna lak mikin na batu kata-kata tiko busar nga ikera sanggay sa sanga mai nagay kadang bote may tumba may bakain doon na uli ni bono kama se tabua se volcano dari teman ko na mapi na besi burbura rangan ko na panua rayada tu kina na une iyo lebu na bebo nua sang wala nga niya ngay tonga sang wala nga niya ngay biti sa New Zealand bebo nua keda na besi burbura yo reda na bunongo tokina na bimatanggali rock kaya baka rock and roman tokongo ya tu na uni sing sutsar ni kukosar inangono sa siru sombukin ngo ni wili ngo melayada na rock and tamu-tamu ya sabar tekiani sa uni liliw ya reda ngo no ni sa sarap na ko video iliwa wa mataltak chukina na Ring of Fire. Ito ko. Lebu kina na rock. Ito ko may South America, lakong ko New Zealand, Tonga, Biti, lakong sumbong ko Yesia, Japani, lakong Dagsara. Ledo wirso mo may, lebu ti ko weekend na, uni rangon. Sa kambimbi mendan do kila, kabaka raw. Ladab sarman ten do yado lomani, uni. Kani matayin ko anda na reda na yalo, robisi biro na piliti. Sabuli de chukumai na Pacific plate bat kena Australian plate ronin do sibi lako bango do bisibi bango do bisibi bango ngono ro do lako kina yang do ya tan une
Na kene karongo ni rau sabisi bipatayanga lako mandona tamani apa bala lebu kaya apa bala nantel ninggel reta ngora itambango sarte ko buloro nangel ni sa tatandolan dola mai na bale sar lulutu ya solo kan ko tanto sarabani alo sampai kabikita da sando no makasa na kene katoli chungo dona bosa na epicenter na epicenter ngorongone na buno sarangai tiko kina kena ko lebu tundu reta ngora epicenter tiko kena ko lebu tundu kembal bale na lebu na buno reti kena kona bale ngoni sala era na baka davanya rango era bakar malumu ya era apa bala talenga ya kongo na buno saranga ko chukena kena ko tundu total ngona yalo e barete ko chukena epicenter na ngomo sar chukena boso kona epicenter na buno e tiko saranga kena ko lebu tundu ni uni o class of ikimni sana rongo na fault line na fault line saranga ngo korndo ya kena bakali na uni na buno e kasei se kabinda tu na loma ni bonu na boto ninggele ya ninta pala no mirti ko na wekanda may tonga rangoni na uni a may tonga ya teka busar nga miki na uni ni sember ni dhaka na kadambote na volcano siya na tabua siya na uli bonoka do bunga na ngona rangoni sember ni do kadambote na uli bonoka ma sa do ya mandailu na uni bakay barita kamay ni sa baro kadambote na uli bonoka dari kere na molten rock na magma quando ando vulida tiko na gubido mga makau sangai sasango kame ni durmitumba era mike sangai kalmote ya rata nga ngwe lako kin na kuko ni kata-kata labi ka kede ba ni sasanga tiko na kata-kata ngwa me vewi tumba kwa yado kin na ya babala ni one ya ramata bakada mende kila na kuko ni dona one rangoni tiko irna scientist o irna doni buku erando wala na kuko ni dona uni erando dakabe dona katona na wilwili ngome na dona misini na dana seismograph kongo ngona daka kina uni gando ya babal mengero ni rawili kino ira na kuko ni dona uni ko to kongo na lain ko na dana na seismograph seismograph ya sampai kepikim ni sana rongo na fika do tukuniti ko na koko ni do na uni na Richter scale tukuniti ko birando ni buku ke bakai tolu la kusombo sang sosi ni bakilai ni sa te ko na bala ko dake sana bakilai na uni kena na ba point bongo ya saroni aba bal na bai ono point ba sa te ko bulutu ni aya mena ko bate sana te ko kakada na lalang ni bale so saro ni kabor saranga na ililo ni bale na bitu pointi saiba ya sa te ko lutu saranga sona bale leo sana te ko lurai na kakada ni ngoni sala kata ngakina na wanga na boso te na wapo na walu pointi saiba sa te ko mera lutu saranga irana bibal-bale at kinawapo sa te ko kabinda na delingel ko view pondi sa ibong goya sa da saranga yaron ya saron ni rambam bale ke bando na bibal-bale na lomoni do na city level da saranga bakada ni na bibal-bale ero saranga ni bakalangana boleh tamata yarangon kami kelati ko may Chile may South America na chinkadiwan sa ngabulo yang doon na uni ya ato mikya viwa pointi ono sa kaliw saranga may Alaska na chinkadiwan sa ngabulo ka ba yang doon talangan na uni ba tamera kumnibikila na kaniwilwil viwa pointi roa tukun ngoni roa na tamani uni bakit tamera embo bakilai na nonta tambangawna iya Latam saraman tapi tata kabrangwani menta kakuni mabua. Ya sobi kemni na bekor ni buli oni santo buli tiko na drill. Endo edan coba pertani drill ni uni tata mata kap untuk tukuni gomo sasanga moduru na rukun indo tebel. Se monturi na do nantur ni vale tago makin blatin ni lulutu mana kaya tao nakakuni lutu kana ulum rena mabua. Gotal sona kamota kabrangwan nanumi sar menta wiba kana numi kina na kamen tata kabarangon matai
mitiko ndo na the earthquake kit enanonda mata bubali kera sarbitaki na mitiko ndo na earthquake kit ngona earthquake ndo na une sendo na lenga tumbu koso toranga na kit di sari tumba se di ndo na bonua mo bangaram bulaki na ngona sa vena niti mo di kini tumba ke kai sendo ndo mo di tumba chuko matanga ba malu na rukuni tebel me da bani sa uti na une ya ke ka sabi bakada da saranga bakaleu na une ngona kamera mitiko na lomani katongo na kakana mamava se ndodo tu kachu irongo na non perishable goods kona kaita waitini wakatalanga kina na wai merote limanasi tiko no mudina liba tiko talanga sono no mu ayaya bakana ituki se na screwdriver sono kabaya me tawatu na ron liba kaya ngatek sayang na punan tala ko kina tiko ndo na ratio ndo ngani timi chiko bat kena battery na binakatsi me pakai ngata kena dina liba so talanga ngono so na ratio endo bakangan rib talanga merah bakan battery ko talanga ngule da kina na non di sul kena bisau me tower out go so naka da be bakana no mitik kina rangone menda bakaruta katuina na talo mani bai me kuni ga yado ndo na lenga tumbu kos na sekan kila na bono menda lako kina se na kamenda bakaruta kina kambimbi menda baka-bakarau. Nakabakale berangone na nomni bakarong at kumay, marota ka na nomni sulit ko na nomni ngaw na menda. May bitala no ni ko, baka binibinaksar bakalebo na orto na bitambanang kwarto sila man itukutuko menda may biwa sa itaka. Na whether with kids, Google, National Geographic, Earth Science for Kids, baka talaga kina na daxters.com. Ke baka ngan reba mo na kapital nung badindike, ranyo ni ngole na mo na libo-libong gose na wilawa mo ni rede kine so na bituk-tuk tale so me bukeke mo ni na mo ni buli. Binakbale brangone, au sa baka mo ni bike mo ni kalaw nga tati kong gotalo. Dr. T, may Hawaii, ni sama naman.